toyingiranga mu riziki ya muntu wakiri omuntu omudonya wandi nakuba ku radio napa nti singa kasolo n'abantu gwe bali kulwana bayige yenze direct nga tuli mu bintu bindi ekyo kyandibaire okay ayi buti wini ono olwomukama ife Fatu Zakia Kalibala Edi owebyuma oba kamera fire oba oli kunigiza babwerere omulungi oli kwa media bambi chokola kyakabyo kuba ngo tugobera otuyizaamu amaani era nga tukali kweyongerayo tusaba abayaka bakali ku subscribe nga to go ahead and subscribe like and share our videos ninzi Yazid Yolisigira era okutuka wano wendi nvirira wife bambi bisede ombikado wendi wano tulikogera mu bitundu ebyeidinda mu Jinja City era nga bambi lero twidye mu press conference ya abekiwina kya Swengere family bano abazaana comedy obakatemba mukidi bulungi Swengere nibaine bali kujja okuba n'ekivulu kyebwe ekibese Swengere experience season 3 wabulanga ebigambo bingi biyogerayibwa era nga abantu banje babe batandise okubuusabusanga tibaidi oba ekivulu kino kinaabayo babbe mwe biwulirako ku radio n'emikutu egindi ngeri abandi aye bali kwenda kusimbira bivulu bine bya Swengere bambi aikuli so nakulwa lero Swengere nga alini timu yena management tuwaineko ku manager pato wa Swengere family Hossein Muyonjo Swengere mwene Zakia Mama Kalibala Wini bambode bonabona bambe baide gano okutukobera kikyene kyene kiri kujja maiso bambi n'okutukakasa oba ekivulu kiri kujja kubayo wabulanga bya byona mu kujja kulira Swengere nga yogira nibaine bamaze otukakasa nti buli kintu kyona ekisanire bakikoze era nga ekivulu kino okubayo nga 13 bambi omwezi ogwokutaano ku Jinja secondary school so tuli wano ndi Yazid Yolisigira nga wenkoya bakali ku subscribe please go ahead and subscribe Swengere experience season 3 eri kujja kubayo Swengere akobi ati obagatona muri kono lwabana mawulire nga weni kujja kumutaka yogere avure ya tulambulire ensonga nebigambo ebibere byogerebwanga oba oli awo n'abantu abaye bali kwenda ogezaako okulemesa ekintu kino nga bali mu bambi n'emikwano gye n'abantu beyayambako so bambi mutweyungeku nga tubatuusaako ku ebiri kujja okufa wano bambi mu press conference ya Swengere abaami n'abakyala mwe bali kwida bano okweta omuntu naida kyona kikulu natumuwaire transport natumunoonye waka bana mwe bali kwida basaba mwekubire ku mungalo mwe bali kwida nze bandita Namulondo Zakia Mama Kalibala mukyala Swengere ndi mukozi wano baba ate nga nzaana comedy wa Swengere for good years by the media osinga mumpulireko solize olunaku olwaleero tuli wano for Swengere experience but before that ngenda okubasiima mwebali kwenda Swengere mwebale eno mwebalire endala era mwebale twenda because obuwagizi butandikira ife wano wetuli twena twebona nga tuli banene muli basereebu tuli basereebu so kwenda serebu mwine ebiseera ebisinga twezalawo okuba otumeze nandi munene kikyali kunkuba so okuwa eddagala n'ekitiibwa ekyo nze nkisiima era n'abasiimira irala bana tulina show on 13th May nga 13 omwezi gujja kuba gwakutaano Swengere experience netweteisawo nakolwale twakuba nti ife bene titusobola kwetantala kukola sheeyo nga baganda baife abali mu entertainment industry titubakubeireko era nga tuyidi nti ezira asobola kutuwa buwaguzi businga baife ife tuli bawalala tuli baluganda okyokola oti ng'oli baba woole oli mama woole oli wakika oli mugundi woole kwegamba ogyokola oti nga tuli bawalala so nga tukaali kujja ku muntu gundi okumusaba obuwagizi tubeire tulina osooka tubasaba emmwe bana tuli batono obutinga bwomutubona we don't have a lot so bobozira olina okwetaawo mangu wakola emirimu negino gye tutandise nti tubeeze tubawayireku ekizibu kyaife tomwana bwemukugemerako ate nga ndidi nti insha Allah mwenza okuba abaikiriza
mwatugemerako twasobola okukola sheeno era tuli bayikiriza nti despite byona nga bwe bitambulire because you're the same page with us mwedye ebiriwo Trans-Africa ati edeni ati jingesesa ati baliji balobera. It is not an easy show as we thought. Ndowooza mukutyamu okweteekateeka twalowooza nti imeka 13 duwoire wa ku Trans-Africa ekyo kiwoire sente diriwa mujje musasule kumbe munnabye tuli planning wali abali bi planning ahead of us. So TV tubeereire byangu. It has been a big battle. Tukali kuwangula aitwidinti ife twikiriza mu Katonda era Katonda gwe tusinza gwe twikiririzaamu alisaidi yaife era taida atulekerera paka the last day insha Allah mutini ku Katonda kutulisabira ku niyo tugemereko sho yaife ejatandika kuncho n'abaana bino kuzaana nsawa da butindoza twida kuba twigire gate era nga twidinti bijja kuba bitandise ekitegeeza nti ejja kuba mpanvumu titusobola agyekolera nti atwingire osaawo twingire akwina mukanga musanvu bagolole it is a long journey of the day. So tusaba obuwagizi bwemwe nsaba twongere okweyenda saba twendagane if we are together nga president wakobi if we have the unity tusabola okwesupportinga tusobola okwendaganya ate tweyendeze ebiseera ebisinga bwemba timweyendeiza you don't go far bwemba obulungi Zakia zenka tikinuma nenda Zakia bwemba obulungi ni winning ali bulungi timwekalubiriza nti buli datika bwena atambula ninza ajja omugulira ekyokulya bino maino yena yangulirako bino matwabanga bututuuka awantu yes ngizo okubanga nze nina entambula aye watyanga agirina ebiseera byena ndimaze ntindizeeyo mu town ate butindize bugembe wange buli omu gwagolola ewuwe so tweyendeze tukuze industry yaife ife bene nife abasobola ogikuza with the togetherness with the love tweyendeze if someone has done something good let us do it ate era omukwano omulungi n'ogwenda mwine waagwe if anyone has a problem tulina okwebererawo bena kubiranga n'abakuba ensonga lwaki tuli wano tubakuba mu tawuni nguli batukubye etya gaasi ati Swengere akungaaliza abaana okwo alina byali bakoba bajje bakole Museveni ekitali kituufu so n'okwidanga n'awali nduto ku Kingdom wabenda kututambula baidi batutambulire wano okusinga okumenereyo omuntu omukono aliro obulago ngona bona nga alikulirira kwani Swengere so nenze kuba bakasamala katono mumane ebintu engege byatandikamu meeting eno ifo okusalawo abali eno okugyetesa ekisooka nikwenda obamanisa nti tea pressure the pressure tulinayo because bwoba olikola show mudikola niwe waba wazira ali kukulwanisa era pressure oba nayo toiduna bwelwida kuba sente ebitu byona mubiri aye meeting eno tia pressure mu mirimu gino tujja bwe tukula era abasinga babe bali kwebuuza nti lwaki kuna atwese aye ng'abeere akakola emirundi ebiri wale tubaye tukubanga masimu nga bwenkubye tujja bwe tukula tujja bwe twongeraku bw'otandika tibw'okomenkeriza so kino kiidye okubeera levon eyo wairenge emirundi egindi tubaye tukubira bw'abantu basimu tuyambeku ayi kuno twakwatika twekunganizeewa walala so akirina mu mutima ati bakiwulire mu mutima twesebbe tiwe kiribana era ndikuba kuba ebyo ze nabo tabeeragirako ayi ndikuba kuba ekituufu ekiri kuki ekiri ku mutima meeting eno tiya pressure aye kiraga nti tuli kukula era tukuze eri ebintu byetulinga ku ngeri ey'endawulo aye ng'ekisingira yala bukulu twayenze tulage nti tuli walala tukirage mu bikolwa ti kutambula nakyo butambule nga kikweke nkulamusewo namuse bulungi tuseke aye nga waliwo ekindi okutambula buli muntu yaviira okutuuka wano kiina kyekiri kulaga ekiswika bye tubaire twenamusa agona mazima amatuufu era okutambula kwaimu okwidda wano twena twabaawo kikulu eno olunaku olwaleero era ndisaba tukitandiike nti bw'oba olina ekintu nga kyandongo tusobola okuba nga tugemera walala okusinga okukuba isimu jangu okubiremu laga jangu okubiremu niboleseeyo boona baba bantu era bona basobola era ebyo n'obwa obuntu obutontono obusinga okutumenamu
tya beyakubire balandi solodya badde aje naawe ife tiyatukoinewo aye ng'oluisi weeno obozira busobozi obukola kino so ndisaba tukitandike tutakitya ebifo bino tulinabyo sobola okusangawo okunganira twakungana twaida twawulira okutukola sebo omukulu bankobi onakyo era nagiwuliramu wetwenda bwotweta nitwidda twawayawayamu twongera okuba nga tuli walala so kino kirungi ino n'ekisinga bukulu tutambwire ni mukama waife ono mwami Pato abasinga muwulira liina Pato naddala abakayingira mu industry aye betiwoletaana abantu nga ba Michael ba Jobless ba Crazy MC ba Rocky bamwidi kubana abamu kubasada abasooka okugayita music industry yabangiri walala keizo olina okubonge Dizo sorry Dizo switch weno olina okubonge so kyeba atandika nikibamu ebisibwawo ife betutamba n'abato kyetuli kwenda tukole ki twize ebiseera bya silver touch ndooza mwedukira Muta Records n'ebindi so twide e-project yes wali kundukiza so twide nga tukola naye nga watu bawulira Pato so kyona kirungi n'okuba nti tweze mumuboneku mumumane mutegeere nti musaada wa ndongo aba yabeeyo aye industry muli ku mutima sekyo nera mukitegeere era mukitwale mutima mulungi ebigambo ebisinga byenandiwa yiya omukisa gwange Arafati yanti aza kubusoga wame abasinga baliko era bwe nabiwaya bwe biri ayo olw'obwire tisobola kubiramu sobola bwabikola ku katonotono mubijja ebijje nga bibaawo aye kyenena okulambula ku kino nti abali kukola okulwana okwo balina ekivulu ku 12 kyendi kwenda okukiryalinga abantu abali ku posta ey'oku 12 bana tubazira ku buzibu nga bwe tuli eno era abantu bankubira amasimu muganda wange ono Yesu Kulaya idani wano ono Kapteni Jinja akati bankobya ati wongemera kujja kumbita nakwati muna bakulimbye school fees yankubira isimu n'abandi janja tubanayi wanayi buluna kumbonanga nimwene bambita tereire aye namukoba kidala nti nze omuntu bwankola ekintu nga kinumye nkunoonya oba okukubira isimu era bwe ntakukubira oba bwe batikunooniiza otegeera nti kuzira kuki kuzira ku buzibu ndi kukyetaako ino okusinga kuba Katonda ninze gwasinga kwakiza ku itaala yayakira kuna abandi so ndi kukyetaako ino nti nze aye tiriko abantu tiri kubataamu era tiri nabo so abantu bali ku post okwo because eno business omuntu yayinza okuba yaida yayogera nimwe nga niwe timwidi nti ffe tujakola ki tujakola saaliko oba olina ku bidongo oba olimu embi oba oli DJ it is okay ate ife obuzibu bwaife n'abantu abo tiri kukola shobe ne ku 12 ife twakola ku 13 obuzibu bwaife nabo kwingira mu byaife twajja twasasula ekifo twajayo mu December omwaka ogweri atwala tulijjamu nakunkulu mwida kwiranga nakunkulu diwere mu January bajja mu January kama ife yasasula esente twatandika okulanga era twababuuza ati mutukobere weekend eri free mu Gwokutaano kyumulo eky'Ogwokutaano batukobera twasasula ku 13 nibwo oli kukola birthday tosobola kumala kupanga bintu bikola mukolo gwa birthday mu lunaku lutya mulala so bwe bakola kulunyo of course nga biri mu entano kuba tibasasula nga tibaidi naye yagema sente yagema nga taide nti tuliwo yakikola nga akigendereire so bo bene n'abalina olutalo kuife era ife okuliza omuliro nga kisuise tukiriike kutukoyi akati katwogera abantu bakole ki bamane ensonga gye so abantu bali ku post okwo tubazira ku buzibu era nife tulisaba bwe mmala ku 12 mwide mukole ki mutwembere ku 13 obuzibu bwaife bwali bwakututeteganya mu kifo
mubi mwidi kyekitegeeza obulango biki buli kimu ba sponsors bali dedicate ino tayina kumubuzabuza ati eyo tuli wano edo tuli wali ayinza n'okulowooza ati omumuyayi so nekyatukolamu ku obubi era bwe twagafiira nga titubyogereku ino titwabiwa ino tayimu bajja kujinja esese kayi batunodereza ebintu bino byayidanga biri mu politics biri mu kwawukana biri mu omuntu okwenda okulaga amaanyi buli muntu kunsi katonda yamuwakupa amaanyi amatonotono era buli muntu wabaga kuzeeyisa muna wena musobola okufiirwa waira oleye n'abalina amaanyi matono so wetweyongera kujinja esesi era basigala nga batunonereza twena twayongeraku ekigere twajja okubironereza mu kusooka ebintu ebyo nze mu kubironerezaako nabifunamu amayina abiri amayina g'abantu babiri Mwabirubowa n'Enoch era naboogera nze bwenfuna ekintu nga kirina bwino nkola ki kyogera swiki wabitegeera twakubira ku ise aye mu kubitegeera abantu aba babiri nga boda era it is business mperano kiyita mu kiti entalo omukulu ali mu tawuni awo bamweta tumweta kojja nze mweta kojja kubana abamu ku bantu abatukumye mu tawuni muno era bakatukuuma lwakuba ndowooza bo bakooye ndowooza bayenda batukuumire mu mbeera ey'obutakyukako nti bwe yakugulira ekyemisala ng'otandika ku Apex era ayenda akugulire ng'oli ku baba which is okay aye bwongulira ekyemisala kigule mu mutima mulungi bwendaganda seyo mu taxi nga tuli kujja bugembe tuli kujja mu tawuni ngayigire lweze na nayingira lwange bwetuuka ku ibiri kondakita atandika osolooza esente nakwa kondakita ati edo direct kandikuwe seyo mba timuyambye kinekyo bana mba akikoze muki omukwano so abantu abatwaganda mu tawuni baba nibye batuwa bakola bubi okusinza ku bintu ebyo okutinigiriza omwami ogwendiko bati kojja mwami fili wa fantasy then kwogera ku kirugambo kubambi ogera ku radio nabyogera buli wamu meeting edekivulu dati amanga uwe which is okay aye ndiba kwati obusuwa bwidiramu kwenda chaife kifwe bajunde bandika ku bashiba byona byaida era balinga ku baluwa ati abashiba bajja kukinira bana ife tulikola mu kibulo nga bana baliwa alika omwana naida ko aida kubaije kululwe era twidamba langa muntu mukulu asuse emyaka 18 so ndikwenda okubasaba ebintu bino nga bwe mubiwulira of course tulina side era omuntu aba mutufu okuba akinaki ni side aye side eyo bwobanga nayo toyingiranga mu riziki ya muntu wakiri omuntu omudonya wandi nakuba ku radio napanti singa kasolo n'abantu gwe bali kulwana baije yenze direct nga tuli mu bintu bindi ekyo kyandibaire okay aye buti wini ono omukama ife Pato Zakia Kalibala Edi owebi mu kamera file obo likunigiza babwere kubaka ibano bo mupano gwabali bana baliwa nzize nkani nzize n'obuzibu naye era kitya kukyogera waireye bwaba ali kutukalabula kaiba bana bambuza ko nkomera ati bino obuzibu ni Swengere atibbe nzize mbulina ya buli muntu akidi buli kigera banange era nze lwendi wuna kuncho niko ati ndikuja ku stable uko bati site erikubisa budget nga gye babisisa aye mileage ya meya bali kitapu elita 10 nakanti mu muwa 5 mbankoze bubi kumpulira so otegera ati okungira mu business ya muntu twena kino yani kitulekeye akyo mukisa omulungi level gye tuliku ndowooza mutima yakireka aye tuli kulinda kuba yatusuubiza onako olusembayo aye ffe tukumye nga bwe mukobe eri yako byawati amaanyi bwe gali tono okuva ku lunikule so twena tuli kulinda ku lunaku olwo tubone ekidayirira mba erina okuba bitiramu emboozi eyo mugitegeere kubanga eri yabaako banga ati tulikola sitanti tirina obadikola embeera dange olwiso obadde akyalo bwalo aye nze sitanti ati kanekontole nesibe ku bandage
abantu bansasire kuba ni bwe mani mulwaire tena bantu bamani tibu bya buli muntu abali bwakola ki byakola so bitubayirengamu ati bwe tunonya start shebayireremye position inji twaja ku ne company yayi titwakola ku start titukole start mu management tulijawa tulije Kampala so enda kukane ne bayire twidiem je ndisa batutole obana nze ndi plain nga bwe muri kumbona bwe mbali no buzibu niwe twagandana tirinda na mu tulinde kututiame be abali wano abakolagane kuninze direct mukidi bulungi bwe mbali no muntu gweni kulwanisa tituma muntu ife bene tulwana tuyo kulwana bulungi ino ninga byono kulibula ku mulala Hassan Muwanda tulidabene obadi wani kama mbaya era twali mutawuli mu gatuli kubagana n'abasaada baba Edmansi tayande tamusado mukulu yakobera ebigambo bino nga bwe mbiwayire bisiyaga biki najo okuweresa awo musanvu abinkobye ku mukaaga ati nga alina kubona ku Swengere kyanu mainoti bwe yande tayakuba kujja n'olenzi bwe nawunga najja bugezenka olwa pressure gye nasitukiramu so twenzi neze mbawayire emboozi eno bugitegeere bukalamu era mumane n'ebintu ebyokukoba abantu bwana babitegere bategere n'ekiriwo omulamwa gwa meeting eno tuli kusaba n'obwewombeefu tuyambeku ku 13 ti kutuyamba ku lunaku lweno olwo lwonka ali kutuyamba mu bintu bingi muwulire omukulu olwo ow'ebizindaalo alina ekizindaalo namuleseeyo era naali tuyambaku ku nsonga ey'ebizindaalo ebyomuwulire ebyongera era yakubira esimu yankoba ati nze ndi wanamulesa alina ekizindaalo aye mpa obulango bwebutere ku bwereere yabutaakunda atandika okukuba twafuna ekirowoozo nti ayiriyo n'ebizindaalo ebindi asobola otuyamba kukuba ina abalina ki ebizindaalo eyo banyabo ne bassebo nze ninze alifuna ndi mwesekeibaale ninze wini ninze anti wini owa Swengere nkola ni City FM morning show nekakasa abasinga kuimwe mundiri kubanga ubene embadde imwe ekyo nekakasa wano wazira omuntu gwentakubira lwemba kodimu nga yalufulwimi abuyire namba ndala nga yalufulwimi abuyire nga atali lufulumi abulutuwa aye nga ndi musanyufu ino somati gyokuba ki nze nkuba zaabu ekindi mwebale kutwenda mwebale kuyida the mere fact nti mwide wano kiraga nti tuligemera walala mwebale kutwenda personally engeri mukama weffe and nibananga abandi nga bebogeire nga bwe mutwenze obanga we mwide otwenda fena twidagenda ndoza kyendide okoba kyonka aye nga mwebale kuyida okay. Amaina Mukasa Mudduka ki Kalibala era ninze Kalibala owa Swengere ndi mukaire mu entertainment ino nze bandita Eddie Mukasa nkola ni team Swengere the sound man nsangere kuno byo sebandita kirandada nga Mr. Mbode mbende ino nga okuva kuwa Mr. Mbode nkola ku idwaliro wakitaka awo era nga ndi musawo mwebale kwiga mwebale kwiga Yazid omwami omusawo abalina abakyala baibwe mu kitundu kino kukisaawo awo waliwo idwaliro awo muje muzaale omukulu ole Mukasa yenda mukulu mu entertainment muno alwiremu yakola ku Yolisigira FM omwami oyo Kalibala sebo kandire mu kwemerezero katono kati omukulu oyo gwe muli kubona sebo butinize mukama we era ndi baba we aye ne yasooka okuba mukama wange ng'alidda mu tauni n'abasaada abatandika kalyoki mu tauni muno ng'alina group bajeta 007 n'ajja n'amusaba omulimu ebiseera ebyo nga meefe yekaakola yankoba ati gyogule ngayita empyaka n'enjini ne t-shirt n'ajja n'abigula
ero nako natambuza bigero okuva emafubira najja okukola natuuka yako olwemba lwa misaki semakula lwalimba ki sigwansimira nambayiminga olwemba olwo banfuwa esente embitiririno taali omuntu wabulana ekitundu so ebintu bityo ebyo ensi etyo bweribana lwaki ndese emboozi eyo mba kwaganda jaazi oyo erya Yazid bayibikuledi mba kwaganda jaazi oyo olunaku olwo yambisa bubi oba namubisa bubi tomana zena kino bwe kyandidye obantu omukulondo beyande tatyandi mutwaire ayirako nti eriyo Yazid era nga byakola ku stage tubinumirwa sebo omukulu oyo mukama imegodi yaine kifubanga kukulu breeze akasoma amawulire abali mutawuni ebiseera ebyo kulu breeze ngezirawe tujja wandi 2002 yes so nga yatandise okola ebintu ku stage obulakwa buti tulina we twamutatu nti baawe birabikayo tabisitula bwaba yakoye okutandika akola ku radio so ensi ekyo wejja ekola ki etukyusa ngeno leero tusobola okukyenkyo nga niwo oli eno so gyendikwana ekiriwa nti bana okuba awalala nekisinga bulungi okufuna obuzibu kiryoke lisaano tusobola okuyomba aye okumalawo obuzibu nekisinga bukulu aye obuzibu obutawaawo ndidi buti kikyemuli kwogereyo lwaki obugundi kasolo bwabulemu mumalawo bulimu abantu bala abalonzi nimwe tulina byetwayogeranga twayagana nabali ku Kolodi village bayita watya Innovation village tulina byetwabakoba era obulwembalinga ku nswala so ebyo nebyo byankozesa ati pepo n'omuntu talina kuba mulungi kuba ebigambo ebyo twayogera awo twayitoza ati bunatuuka okuba buti nga studio eri mu tawuni muno ye musada bwekyusa nti muna akasente kago ofuna studio ati mundeka zakati nze engeri abantu balijje mbeetaaga kandiro ye bali bamanenti mukuli oba mu bukumpani obuliwo nkola ki buziramu ayi buno obuzibu obutontolo obundi buno obusobola okuwa buno obutontolo obutusobola okubumala kubakobera nti tukaali ku mulamu ate tulitambula bulungi tusobola okuba nga ebintu byaffe ebisinga bikaali kuwanikibwa aba bikaali kuba waigulu aye byona bidda kuba etime bwenaatuuka tuzira kizibu kyona kyona kodi ng'otoire ku ebizibu byetwafuna mu venue n'okuba twali tetuligi bwetujja kusootinga venues eyo aye twamaliza nga tufunyawo okolera gingeses ate tujja kumaliza nga tukoleirewo ebisinga babyogeire nzira bingi byenenda kwongeraku aye zena nenda kwongeraku era obuuzi lyange nti ndibasaba mwide tugemere walala nina ekintu ekindi kyenenda okwogeraku wano nti ebiseera bingi mbaye mbonanga posta nga oluyisa abaana bakoze show aye kifaananyi baataako ekya Hussein yenka kituufu kale mwakitaako kuba mwegi Hussein ali management aye nze ndowooza singa mwali mwegatwawa yatwatya amawalala twena twalibaireko kuba kyetutunda nekiro ekinene family so ndiri kubasaba nti ezira kitasoboka kasita muba mutyeme mwakiwayaako mwakiteesaako ate twidi nti buli muntu wana alina abawagizi be era twenda abawagizi abo bayitire ensonga kulwaki tuleese meeting eno ate tulina abawagizi abaife tulina abawagizi abo bategeere abaana betuva nabo ebusoga kuba mbaire ndagaina abantu bangi Kampala balina abembi be bayidinda aye zendooza balitegeera abembi bangi okusingawo ne music yena ali omulungi oyagana nga tasala bulungi aye betugemera awalala tulina music oyo tusobola omubisanga wenawe butubita wetujja so opportunity endooza nungi tutandike ku opportunity eno okukolera awalala ate tutunde ekintu kino kiveewo then tulingirira abalala abalina shows oba abalina okuputinga up shows tujja kuba enuma n'omuntu yenayena n'abakoze ki batutuukirire kuba kirina kuba kityo ndowooza odinga n'abawe